Bayitwa surprise, bayitwa surprise surprise. Asha bimeze gute? Bimeze gute? Ibihe byiza kuri wo muntu wakoze subscribe kuri Sadunda TV, nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose, Burasirazuba, Burengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali muri Amerika, Australia, Canada n'ahandi. Nizera ko mukomeye cyane. Uyu ni Asha, mwamubonye, ni wa mupeti wacu, wa muhungu wacu Asha, ngira ngo muramubona. Hanyuma hari benshi bakomeje kunyandikira amakomenti bambaza aho Madamu Innocente ari, ngo baramukumbuye. Ngiye gukora akantu kameze nka surprise. Yagiye koga ntabwo ahari. Aha niho dutekera, ngira ngo murahabona. Ni mu cyumba niho turara. Ndeke kubereka uburiri cyane. Kakire hafi ahari buze, ahari buturuke, ahari buhita hingukira. Ariko munsengere mukomeze munsengere cyane kugira ngo bize kumpira, ataza kumvumbura ibintu ndi gukora, atamvumbura tutabonye feedback. Agiye koga mu kanya. Nkureho rido ku buryo naza ari buhite yinjira. Ntabwo byoroshye bavandimwe, ntabwo byoroshye. Ibihe turimo biragoye bagenzi, ibihe turimo birahinyuza intwari, ntabwo byoroshye. Nizera ko mwamubonye. Reka nzagiye koza umwana. Ngira ngo mwamubonye na umwana, ngira ngo mwababonye. Bayitwa surprise surprise. Asha bimeze gute? Bimeze gute? Bayita surprise surprise, ngira ngo mwabibonye. Abantu benshi mwarimu bitegereje, mwari mudukumbuye, ngira ngo mwabibonye. Nanze kugira ngo wenda tuze gukora ibintu mutangire muvuge muti gutya na gutya, ngo yemwe none ngo ni kwa kubeshya, ni kwa kugira ibiki nka bimwe mwabonye nangwa se mwumvishe. Cyane abenshi wenda batakituvugisha, bahagaze kutuvugisha. Ngira ngo wenda bari bamukumbuye namwe, ngira ngo muramubonye ko agihari kandi akiri muzima, agihumeka umwuka w'abazima. Nangaha rero twibera, ngira ngo bifashe mu ijoro bwije nibwo byari koroha. Naha twibera nibwo byari koroha wenda kugira ngo bize gutungana.
turi mu gikorwa cyo kuhubaka, turi mu gikorwa cyo kubaka nubwo ubushobozi buba butameze neza, ariko turizera ko Imana dusenga ikomeye kandi izakora imirimo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Hari benshi rero ndatushobora kuzakora ikiganiro ari ku manywa ari kare, nabwo mukatubona turi kuri tere nanone twishimye, twongera tukagaruka muri vibe. Ariko iki kiganiro nacyo nkikoze kugira ngo gitegure ibikorwa byinshi tugiye gukorera kuri iyi YouTube channel. Komeze mukore wenda amashare n'amasubscribe menshi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ndabizi neza ko mwari mudukumbuye, ndabizi ko mwari mudukumbuye twese, kandi ndabizi ko ari benshi bari bakumbuye iyi kupo yacu benshi cyane. Ariko ndakomeza kubizeza ko ari vuba cyane kugira ngo kupo yacu yongere igaruke kuri iyi YouTube channel, ibintu bikomeze bibe uburyohe, bikomeze bigende neza, mudufasha no kudusengera cyane cyane kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe muri byose. Nahangaha rero twibera ni mu gihugu cya Uganda, hafi ni town ya Mubende niho twibera, niho twakomereje amasengesho, niho twakomereje umubano wacu nk'uko mubizi mwari musanzwe mubimenyereye. Aka gace rero gatoya cyane nakoze kugira ngo nongere mbakumbuze iyi kupo yacu, nongere mbasabe gukora subscribe, nongere mbasabe mugaruke mutuganirize, muduhumurize, hanyuma ibintu bikomeze bigende neza. Ndi Sadunda Manzi nk'uko mwambonye, Prophete Manzi, aha ni mu rugo iwacu. Iyi ni Sadunda TV. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.